Bagay joven Rodrigo Puñor Basca, Casabasach ahora per Hatarechimos a ver. Rodrigo, Rich Ari, Puñor Bascan Diega. Suma punchay, doña Agripina, Puñor Pascanyar, tapung punya terpongag. Ay, imata lo asharang chay kulay pare. Zergani chay kata oreta, chay pitiang jorajis, sivi niska, seven gastao, rotorgamurgar, bakas nipa, mana kancho, alfab sarkay tiempo taga. Chay orko oray pitiang, sivi, seven gas. Chay ta rotorgamurgan, chay ta epergamon supidat, labre tapon saik orbam, chay man ringot pasaram, pacham Puñor Pascanyar, doña Agripina. Kahis kailang uchon tatapun aparam sang berar. Ari, chay man saik wirban ya, chay kunagam situ ringot pasaram freski, tu ringot pasaram pacham paskan Puñor. Ari. Kuna, yana parsay ya, yana parsay kako. Yana pare oyar, pigo ko sa wasay manchuray ko ayari, por favor. Mano ya say kuso, eskanin tapun japanki. Ari, apalya sa kalpay kasam ni nokaga. Ya, etigo ko yari hak. Ay, joven Rodrigo, mana kulinay kara. Kulisang kunandiaka. Ay, kongar paskane ka, kunandia, chay, atipana ko kurinay kargan nokapis. Ano tas kakargan kuna kurinay tiya ari, apura rinay tiya. Ay, rigasanya, hina, apura rigasanya. Pero, Rodrigo, sabi siya ipigita niya sa osong. Mana tiempo kancho, kurisanya po niya, hinaya niya kurinay tiya, ma tiempo kancho. Interunya china loksis kanko ka niya po kita interunya kurisis kanko no kita punta lisis kanera apora ito rin ay tiar kurin ay tiam ay kunang kay karutan kurin mo na ka besa ay korpasan niya onye ko siya onya kay garga ka pero ko siya nari manasak ko nari ati pa siya ang gunyata. Kay lagi na kandito ko sumakuha dito pun kasi astawan sit awansay ko sa kuris pa kurit balay po ni tiya berse kuris ya kaya niya kasi chanay pa kakay kasi meta ka chanay pa kakay jungkap kuris ko natin niya parpa na iti ang niya pasas ka rin kaya watawan pasaya sa niya ta bit kipait ko na moto ko kuris mo sari moto sunasyan ka. Ay, Rodrigo, saya, siya tipigit sa verpay. Kalis kuris mo siya kanki, para ati pa ang kang kuris nyo po ni tiyan, siya rin ay tiyan, kuris na po ni tiyan niya, pasas ka niya kay kuris ko nata. Siya tipigit sa verpay, usap sayari. Ya, hinaps kasus kay gari, ya, sayari niya kay kunan ka, utok kay kipit at kitaraga pa ko sakit. Ari, siya tipigit orko ko, siya chumbay taps, orko siya ikin patuchumbay siyang kiyaka. Ya, ay kay orko ko ni isumpay taps, ya kunan rit, yan ito kasi na kunan ka kuris hapacha. Kursi, apurate kursi. Ay, wala ta po na newar ka kunan ka libyano, siyente ko na niya chumpay pis na hasta libyano kunan presente ko na libre ko rin ay paka. Cari hermano, kang kakaparsanya. Ari hermana, kay programan siya kaya kong kanya. Diyos manta. Uy, ari ko na. Aman niya pa kusukunaw la sa kuchikucho. Suma poncha hermana inocencia, kay joven Rodrigo ko sumaktapon ni Corrishar Gari, chati pa natin ko pe korita, kayarista ang maita Corrishar Gari, chay hinatapigos Gari, hermana inocencia. Alim poncha hermano benehno. Ni maray ko siya joven Rodrigo, mana kasikus siya, lasak epending Corrishar Gari. Ari, chay wampes, chay doña Agripina ka, chay pigita sakay nispa, obligay ko siya Gari, chanda ka, hinayapon ni Corrishar ka, pero aso hakay pinya, doña Agripina ka, moto
kukurispa median thari sape jak epigitan espashina kasuchikunqa. Hebreos qalqasqapi willawanchik creesqanchikpi t'iruspa atipanakunamanta sayk'uyta atipaspa tukuy atisqanchikta pacienciawan t'ijunanchikta mayhina kusiy tiyan maypachachus pipis t'iruspa atipan chay pacha chaywanpis mayhinata sayk'unchik t'irusaspaqa chayrayku pikunachus t'iruspa atipanakunku chaykunaqa mana nimatapis apankuchu t'ikushaspaqa pata p'achankutapis lluchukunku paykunaqa mana saykunankupa kikillantata Señor Jesucristopi creejkunaqa creesqanchaqpi atipanakun t'ikuypi hina kashancha chayrayku tukuy huchata saqipuna kasyan ama saykuchinawanchaqpa saqinallanchikta tiyan imachus yasaykuanchik chaytapis allinta t'ikuyta atinanchikpa wakin ruwaykuna mana huchapunichu kanman chaywanpis hark'awanchikpuni ama sumaqta ñawpaqman t'ikuyta atinanchikpa wakin ñawpaq usukunamanta Diosmanta qillqasqa mana ninchu huchapuni kasqanta chaywanpis yachanchik chay llasaykushawasqanchikta creeninchikpi ama ñawpaqman riyta atinanchikpa munasqa panay wawqay imata llasaykushasunki ama sumaqta ñawpaqman t'ikunaykipaq Diosmanta mañakuy chayta sutincharisunanpaq chayta wischuspa sumaqta ñawpaqman t'ikuyta atinaykipaq sumaq cree kawsayniykipi. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículo ta yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kunan yacharikusunchaq kay Hebreos librumanta chunka español aqapi uqninchikllaypi noqanchikqa chay chika testigoswan muyurisqa kasyancha chayrayku tukuy imachus llasaykuwanchik hinallataq tukuy huchata mayqinchus manaraq imallapi chipaykuwanchik chaytapis wisch'unanchik chanta pacienciawan ñawpaqllamanpuni ijunachik Dios churapuwarqanchik chay ñanta Noqañata yacharikusan noqanchikqa chay chika testigoswan muyurisqa kashanchik chayrayku tukuy imachus llasaykuwanchik hinallataq tukuy huchata mayqinchus manaraq imallapi ch'ipaykuwanchik chaytapis wisch'unanchik chanta pacienciawan ñawpaqllamanpuni ijunachik Dios churapuwarqanchik chay ñanta. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi, hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kuna yupaycharisunchika q'umi minarimanta 15 pacha suqtachunka qanchisniw yupaynin kashan. Sapakas kaimanta yakispakan tukuy nata salvación tamaskani tukuy nata salvación tamaskani muchas ni payaksay wan nitiskakani muchas ni payaksay wan nitiskakani Pantay ni tawakas kay wamuspamni Pantay ni tawakas kay wamuspamni Ukubachak lauray ninta rikusyaninnya Ukubachak lauray ninta rikusyaninnya Wakyal may panyagarini manchani Wakyal may panyagarini manchani Samarita mas kasyamni may mantapisa Samarita mas kasyamni may mantapisa Jesucristo niya mineta purisa Jesucristo niya mineta
munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programato yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.